87.6 Ghetto FM. Tukudia Raila Odinga enembiego gweketha. I've been running around trying to get support from the chair of African Union Commission. Na support yu urimichwana For different heads of states. I was in some in Namibia just the other day. Wachoka watirimana na Ruto na Museveni Uganda. And both of them agreed that they would support me. President Museveni said he would be the one to propose me. Ruto mbere ne atabukwenda. We want to work together towards the unity of Kenya. Na kuria gutinda Raila ati ukotheri. Niliwaambia tutapanga maneno kabisa na hakuna mtu atakuwa loser kwa hii kitu. Na ugete jaujoe gitara campaign. Mungu niamini siku hiyo, lakini sasa maneno inaendelea namna hiyo. Na tunaomba Mungu ikae namna hiyo. Senator Moses Kajwang nembiego kareka. The stone that the builders refused has become the chief cornerstone. Igareko naja nandino. Raila Odinga is that stone. Bode mwira ata nandino. We pray that he will become the chief cornerstone at the Africa Union. Muntu moku mandeu kwenu nere murungu orebo kwenda. May you keep at bay every single jungle maneuvers. Hallelujah. That may be orchestrated by the devil to thwart your dealings. Yes, Lord. For this is my circumambulation, for I supplicate. Yes, Father. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Somebody say amen. Amen. Korereo Gachagua ugete atire. Mimi kazi yangu ni kuchunga Rais William Ruto. Na mimi sina kazi nyingine. Eta nambere gutariria muchunga gata. Nikiona mtu yoyote anaweza tatiza serikali yake, hiyo ni kazi yangu kungangana na hiyo mtu. Achoka ugojo bwa Raila. Na huyu kitendawili historia yake ni mbaya. Nimkubalia akaribia rais. Ago kinywa maguta ugore athithitie Raila atega kinye State House. Hiyo ikulu nimeweka mitego kila kona. Kirindege kurigara ina akungwekete mitego eu auga. Kila bahali nimeweka na niko na watu wa kunipigia simu. Wakionekana tu karibu naambiwa. Yani Ruto na Raila boretere gutirima na Uganda kwebera mitego eu. Yes. Yeah. Kabura kiragana ne antu bathirikari babutega ate Raila. Vile walikuwa nafanyia Simba. Ede Ruto erago atero mara. Nate antoba mara bougambu. Simba ilonekire guku. Niyo kanda ameona na merogu. Kumiona bungwa bwela ya bobola maempa. Mukuru era arumire nambe atwire aritwa atea. Nimbeta kwa Isaka kidagu mamulagala. Ene ate kurakari igikuruma. Kulaina kenegere na mugunda nino kayejira na uturali niunterere. Neta kuraga wone ngai no munene. Abairenge ndiye ni ngai alongamana. Lakini nandi gutena kya gukira ni untu. Simba kuwata na kodi. Na mwe kodi na tumeshukuru. Nabu antu batigania KWS babwirire ate bwanjogu kwejaga ndeu. Batwirire batwe tutura yani ndene ya barabara yambi ya njogu. Dede bejere njogu ikwenyangia miundene enu bejete kuthithia atea. Ate bejero twira njogu chietu tubwiri kwiritana kware chona tukaria kithoiri. Niki untu bubu buthuritie. Na tokaraniria nyumo kithoiri ekire ya mpembe ciaku nekethia munda ngegao. Wona ni mbio yonga bukuthithirwa. Ndona roiro wo thirikari ihutubwitheria. Boy eu no yo simbegita marera ri kugithia antu tharakojo. Mamore oragire ngondu ciawe na twire yaciuragire gwa karatea. Maintomanda maregwa mathira utikona otiege ntukirendani. Mukuru waku nawe na twire uria kuga. Ende mwankagu ndipureci nemenye manto makwa nuntutinio igwakwa gotigwetu. KWS nabo bukauga bwa atea. Umarira ciagwetwa gwigwa kinyaba antu bake funda biro ba sigwatire bacokia. Ite ukira antu.
Kime tikudoka ganto negenda kobongera anto mejena kedongera kara muntu. Nago maoka maore ni mbie gugweketha. Pero nyaki wanda rwete gutaro ni kaya nene ababu. Ni untu bwai. No ngombe ira cia ya kurishereke. Kaira yero ciathira. Kuringa MP atakiwa maore to wawe ngano to wichimanto security. TJ ni ate otiogwirwa ni untu bau maore uga. Muntu ete wikindoga anto ya kwira to kakibuni kwetu. Omwire wengu ote gutinda gukira uria okuga ni wathithia. Iro ikamata weyeto tugetie weyeto jalana. Joseph Ntwerwa kithine jiumba kuthira atia. Anti beta na tongoro twaria thine yembe na te kathira. Teka bamoba kuga no maore okathurwa thine thire. Kwara kwari thine kathira gwo ranga thairuete okana naru agembere kana riteana. Kawira MCA na boiba guteta gwikira kugurira antu ng'ombe budgetine. Toto ng'ombe na tuzo bachumburite. Na bari gabeterete mbikia budget baita to ng'ombe. Bakugo wathithia atia. Ndabori atiri waregere gwita manginyo je kiri ng'ombe baita gwita. Tidide manginyo jaguri mwanka kireito antu bambiria kuthithia atia. Calling me governor wa Manginyo. Lakini kawira buri untu anyomoni untu kinyamunya na chiekirite budgetine. Munya nekire ndegwa ibaitire. Imbio basi nyage ng'ombe ici anke. Ntimenya. Nande batema okete tutigekere ke budget ndagire ndeci kunda kuchu wete barite. Bari toka thithia atia. Ngajiro nganere kwa okorea. No kona mtu achungirite na naregere serikali thithia atia. Ikorokua amukuru uria wetoro ng'ombe kibiricha na twire rietwa. Mbega wa Joseph Krinya tumwire bwa. Mwekuru waku etagwo atia. Mwekuru kwa kungwana ngari tinta ciongi hari ngwananga. Kaburia we no ire alo kuona mawajara. Wari kariko kala kandi. Na ndina miaka 10 ya kungwananga. No tacho agachiere kangi. Ntacho akangi ndi no ndiunga gwela na utao ngatetheka ndi taka. Ete kai. Ndacho mukongedeta. Ndi ndugana nyang cho agachiere. To akara ko pamoja tukajenga family. Edwin gatobwira antu no ubwe nawe na nembio aguchwa. Twina kireinya aja na ariuga na guchwa gaciere. Natwire ari chwa gachiere gakari. Nunca atina twana to mundu ngebeja undizaniria aliziana nditu ya makamba. Kana kamwekuru kana kari kwa kadata. Niki mwe kana kaiga kendo kia na nterata. Jaga ki mutegi ubwe nawe na kobwa. Ndigwira ni jaga kama safi kama hii. Yaki muchokerie. Ndimari safi yete. Bukona nandi uria bwatu makiri nyambiria gutia ta ndenge. Miekethano FM.